ke latella polelo ya mohlomphehi Tonakgolo e mabapi le ho bulwa ha dikolo monongwaha. Lefatshe le boetse le aparetswe ke bofifi bo botjha bo sekgahla haholo ba kgodumodumo ena e jang ditjhaba e di qeta COVID-19. Ka lebaka leo, mohlomphehi Tonakgolo polelong ya hae o bontshitse hore naha e boetse mmaleng o pherese. Le ha ho le jwalo, dikolo di tla bulwa tlasa dipehelo tse hlokolosi tsa WHO le NACOSEC. Ka mora ho hlahlobisisa maemo le ditherisano tse matla le bohle ba nang le kabelo ditabeng tsa thuto le bophelo, lekala la thuto le kwetliso le fihletse qeto ya ho bula dikolo ka mekgahlelo e latelang. Ka la 4 Pherekgong 2021, barutwana ba tla ya dihlopheng ke ba grade 10 le grade 11 senior secondary, ho kenyeletsa le ba form C le form E. Ka la 18 Pherekgong 2021, ebe barutwana ba dikonyana ECCD le ba grade 5, grade 6 le grade 7. Ka la 1 Tlhakola 2021, ho tla latela barutwana ba reception classes le dihlopha tse salletseng tsa mathomo e leng grade 1, grade 2, grade 3 le grade 4, ho kenyeletsa le tse mahareng e leng grade 8 le grade 9. Moralo ona o tla dumella dititjhere tsa mathomo ho itlhopha le ho lokisetsa barutwana ka ha e tla be le hona ba qalang ho itlwaetsa maemo le boemo bona bo botjha ba ho ruta tlasa maemo ana a hlobaetsang a COVID-19. Ha e le barutwana ba qetileng grade 7 bona, ba tla tswela pele ho tlatsa diforomo ka la 5 Pherekgong 2021 tseo ba etsang dikopo tsa ho ya dikolong tse mahareng ka tsona. Mme ba tla di tlatsetsa dikolong tsa mathomo tseo ba phethetseng grade 7 ho tsona. Lekala le tla phethahatsa e meng ya meralo ya pulo ya dikolo ho tloha bekeng ya la 4 Pherekgong 2021, mme yona ke e latelang: ho kwetlisa sehlopha se tla kwetlisa dititjhere ka tlhophiso e ntjha ya mananethuto le mekgwa ya ho fana ka thuto ya tlatsetso, remedial teaching, ho barutwana, le ho abela dikolo thepa ya dithusa-thuto, teachers guides, tse tataisang dititjhere ho ruta mananethuto a hlophisitsweng botjha sebakeng sa mokgwa wa ho ruta o lokiseditsweng ho arabela diqholotso tse hlahisitsweng ke maemo ana a COVID-19. Tlhophiso ena e ntjha ha ena ho loba maano a lekala la thuto le kwetliso a ho ruta le ho hlahloba. Ho tla kenyeletswa le ho hatisa dibuka tse kwetlisang, training manuals, mme le tsona di tla abelwa dikolo. Re boetse re hlokomedisa batswadi le bahlokomedi ba bana hore tshebediso ya dikwaela, dinko le melong, face masks, ke molao, ka hona e a tlama ho bohle. Ka hona re kgothaletsa batswadi le bahlokomedi ba bana hore le bona ba kenya letsoho ho fumantsha bana ba bona dikwaela, dinko le melong, le ho ba hlokomedisa ho di sebedisa ka dinako tsohle. Re lebeletse tshebedisano mmoho ho bohle. Kgotso, pula, nala.